u okviru regionalne inicijative pratila ispunjavanje političkih kriterijuma u procesu evropskih integracija. Peti, ujedno i poslednji izveštaj, tiče se održanih parlamentarnih izbora u Srbiji i izbornih uslova u kojima su građani birali narodne poslanike. Sa Tamarom Branković, koordinatorkom istraživačkog tima CRTE, razgovaramo o najvažnijim zaključcima ovog izveštaja. Parlamentarni izbori održani su 21. juna i vi ste ih okarakterisali kao najlošiji izborni ciklus od kada pratite izbore. Zašto? Tako je. Pa, pre svega, izborna kampanja je bila obeležena izrazitom zloupotrebom javne funkcije u obliku funkcionerske kampanje, zatim zloupotrebom javnih resursa, a sa druge strane smo kroz naše posmatranje koje je počelo 10. februara, pa se pauziralo sa pauziranjem izbornih radnji zbog vanrednog stanja i onda početkom do kraja, odnosno do 21. juna kada su izbori održani, naši posmatrači su prikupili izrazito veliki broj nalaza koji nam govori o tome da se klijentelističke strategije koje političke stranke koriste u komunikaciji sa biračima su počele sve više da se ustaljuju. To nije ništa drugačije od onoga što je CRTA primećivala u prethodnim izbornim procesima kako prati izbore 2016. godine. Međutim, u ovom kontekstu je bilo vrlo izraženo u kombinaciji sa činjenicom da je na sam izborni dan zabeleženo skoro trostruko više biračkih mesta sa ozbiljnim nepravilnostima u odnosu na predsjedničke izbore 2016. godine, ali i predsjedničke izbore 2017. godine. Tako da u tom nekom kontekstu, uzimajući u obzir i činjenicu da su ključna pravila igre samog izbornog sistema menjane neposredno pred raspisivanje izbora, odnosno došlo je do spuštanja izbornog praga sa 5% na 3%, promenjene su kvote za žene na izbornim listama i takođe je uvedeno ponderisanje glasova za stranke nacionalnih manjina, što u suštini predstavlja zadiranje u sam izborni sistem, dakle promenu fundamentalnih pravila igre i u suprotnosti je sa demokratskim međunarodnim standardima za slobodne i fair izbore, s obzirom na to da politički akteri koji su ulazili u utakmicu u tom trenutku jednostavno nisu imali kontrolu nad tim i morali su da se prilagođavaju novim pravilima koje su diktirali oni koji donose odluke, a to je vlast, odnosno partije vladajuće većine. U tom nekom kontekstu, uzimajući u obzir sve ove okolnosti koje su se dogodile, naravno i samo vanredno stanje koje se odrazilo na to da je prvi izbori koji su bili održani iz dva dela, dakle pauza već od 50 dana je trajala između ta dva dela izbornog procesa. Sve ovo nam u suštini govori o tome da ovi izbori svakako nisu bili, odnosno narušili su dodatno tu slobodnu i fair utakmicu i teško da možemo da govorimo da će neke demokratske prakse da sada izađu i da se odrazi na samim institucijama. Tamara, izbori su jedan od političkih kriterijuma koje Evropska komisija prati u okviru svog izveštaja o napretku. U poslednjem izveštaju Evropska komisija je konstatovala da je Srbija propustila da iskoristi period između izbornih ciklusa da bi unapredila brojne nedostatke izbornog procesa, kao i da ništa od prethodnih ODIHR preporuka nije ispunjeno. Sad, da li je od tada bilo pomaka? Tako je. Dakle, izborni proces je dugo i kvalitet izbornih uslova u Srbiji su dugo bili u zapećku, odnosno njima se jako dugo nije pričalo, jako dugo nisu bili na agendi donosilaca odluka. Činjenica da se nešto pokrenulo prošle godine jeste jedan dobar signal. Međutim, sa druge strane, opet je stvar u tome da izmene koje su se događale prošle godine kroz dijalog između vlasti i opozicije, na kom su takođe učešće uzela i organizacije civilnog društva, između ostalog i CRTA, doveli su do toga da su neke tehničke stvari implementirane, da su neki zakoni koji se tiču samo kvaliteta izbornih uslova promenjeni u nekom obimu, dakle da govorimo recimo o korupciji u izbornom procesu, delom i u odnosu na pritiske na birače i tako dalje.
ali opet činjenica jeste da suštinski nije došlo do pomaka. Veliki je problem i taj da preporuke koje OEBS daje nisu bile predmet pažnje interesovanja vlasti u Srbiji jako dugo. Analiza CRTE pokazuje da u periodu, ako gledamo preporuke koje je davao 2014. Zatim 2016. pa 2017. godine, to je otprilike nekih 40 jedinstvenih preporuka koje je ODIR dao. Od toga je samo jedna preporuka primenjena, implementirana, a to je overa potpisa za predaju kandidature, koja dakle, treba da se vrši kod javnih beležnika, odnosno to je bila preporuka da se unapredi transparentnost, jedinstveno uniformnost procesa, dakle, overe i predaje overe potpisa za kandidaturu. Međutim, onda dolazimo u situaciju da je u kampanji, to je još jedna promena u izbornim pravilima koju sam malo pre zaboravila da spomenem, dakle, pred završetak, odnosno u trenutku pre nego što je počeo izborni proces, nastavio se dalje posle vanrednog stanja, došlo i do promene tih pravila, odnosno ta jedina OEBS-ova preporuka koja je tretirana kao ispunjena i opet vraćena, odnosno stanje u toj oblasti je vraćeno na prethodno stanje jer je došlo do proširenja nadležnosti za overu potpisa i na druge aktere koji nisu javni beležnici, a to su dakle opštinske uprave. I opet dolazimo do tog pitanja, dakle transparentnosti i odgovornosti samog tog procesa koji se sada dešavao. Preostale ODIR-ove preporuke, dakle, kada se vratimo sada na početak priče, samo je jedna u potpunosti implementirana, a njih 7 delimično. Nažalost, mi ne možemo da vidimo da je došlo do potpunog ispunjavanja određenih OEBS-ovih preporuka, dakle u potpunosti nakon ovog dijaloga između opozicije i vladajućih stranaka. A povodom regulisanja funkcionerske kampanje, kakvi su efekti izmene zakona koje se dogodilo neposredno pred sam početak izborne kampanje? S obzirom na rasprostranjenost i popularnost funkcionerske kampanje u izborima u Srbiji, CRTA je jako dugo zagovarala i pokušala je da zagovara i prošle godine da se javnim funkcionerima zabrani da u toku kampanje učestvuju na javnim događajima gdje se promovišu određeni kapitalni projekti koji su finansirani javnim novcem. Nažalost, ta preporuka nije usvojena, iako smo mi pokušali da je proguramo i kao amandman u trenutku kada je predlog za izmene zakona stigao u Narodnu skupštinu. Nažalost, dakle, funkcionerska kampanja jeste malo dotaknuta sada novim zakonskim izmenama, ali opet više u samoj formulaciji nego u nekom pravcu dakle, nije došlo do suštinske promene i taj predlog koji smo mi pokušali da zagovaramo jednostavno je odbačen. Funkcionerska kampanja je situacija u kojoj javni funkcioneri se pojavljuju tokom izborne kampanje, dakle na tim različitim događajima o kojima sam malo pregovorila, gde otvaraju i zatvaraju infrastrukturne projekte, promovišu nekakve rezultate vlasti, najavljuju nekakve nove projekte, iako to možda može da se čini kao deo njihovog opisa posla i koji oni bi trebalo da radi u njihovo redovno vreme. Opet intenzitet tih aktivnosti koje smo mi zabeležili, a u našem finalnom izveštaju o kampanji koji treba da bude objavljen u narednim danima, dakle naši konačni nalazi pokazuju da je 2/3 tih aktivnosti koje su posmatrači ukupno zabeležili tokom trajanja kampanje su se desile između 1. juna i 21. juna. Mi govorimo o nekih više od 2000 pojavljivanja raznih funkcionera sa različitih nivoa vlasti koje smo mi zabeležili tokom izborne kampanje. Od tog broja, odnosno cela vlada je u suštini bila na terenu, na čelu sa premijerkom, ali i sa predsjednikom države.
kada pogledamo šta su oni radili, kada su se pojavljivali kao funkcioneri, pa oni su radili upravo to, dakle, promovisali su nekakve projekte, infrastrukturu, najavljivali različite radove koji treba da se dese u narednom periodu, u narednim godinama, promovisali su rezultate vlasti. Sve vreme su bili predstavljeni kao javni funkcioneri u najvećem broju slučajeva, ali je to jedna od strategija za dobijanje dodatne medijske pažnje, što onda opet, dakle, dovodi do određene, daje tu dodatnu promociju vlasti i vladajućoj većini koja jednostavno nije dostupna drugim učesnicima u izbornom procesu, odnosno drugim političkim partijama koje ne pripadaju vladajućoj većini. Tamara, kada pričamo o medijima, i ova izborna kampanja pokazala je veliku neravnopravnost u medijskoj zastupljenosti političkih aktera. Kako je u ovom izbornom ciklusu postupalo regulatorno telo za elektronske medije, koje je jedna od glavnih institucija zadužena za kvalitet izbornog procesa? Neki bi rekli da se regulatorno telo za elektronske medije probudilo nakon 2 izborna procesa u kojem je maltene potpuno odbacilo svoje nadležnosti i sa jedne strane nije objavljivalo rezultate medija monitoringa, recimo, koje sprovodi da bi obezbedilo i imalo uvid u to da li se zastupljenost bez diskriminacije političkih aktera tokom izborne kampanje poštuje ili ne. Kod 2016. nije objavljen izveštaj, 2017. je REM odlučio da ne prati medijsku scenu, nego se oslanjao na prijave koje su slali sami građani. Ove godine imamo situaciju da je REM ponovo počeo da sprovodi medija monitoring, ali opet imamo situaciju da na te podatke ne možemo da se oslanimo u našem radu, s obzirom na to da REM nikada nije objavio metodologiju, a čitajući njihove rezultate, dakle, jednostavno zaključujemo o određenoj pristrasnosti u postavljanju same metodologije, a zatim i o njenoj netransparentnosti. Sa druge strane, REM nije reagovao tokom kampanje ni po jednoj prijavi koju je CRTA podnela za upravo narušavanje zastupljenosti bez diskriminacije, zatim prikriveno oglašavanje i tako dalje. Mediji su jedna od najproblematičnijih oblasti i problem nedostatka tog pluralizma koji mi svedočimo pred raspisivanje izbora, zatim tokom izborne kampanje, jednostavno dovodi do toga da se kvalitet informisanja građana narušava u sve većoj i većoj meri i da u nedostatku te debate i ponude, dakle, mi ne možemo u suštini da govorimo o tome da su građani, iako jesu određena pravila ispoštovana, mi ne možemo da kažemo da su oni imali jednak pristup svim političkim opcijama koje su se na ovim izborima takmičile, i to je nešto što pokazuje i medija monitoring koji CRTA sprovodi od sredine oktobra prethodne godine. Iako je došlo do nekog snižavanja disbalansa između vladajuće većine i opozicije kada se radi o predstavljanju medijima, pričamo o proširenom prime time-u na televizijama sa nacionalnom frekvencijom, upravo dolazi do tog smanjenja zbog toga što se uvodi, odnosno kreće sa izbornim predstavljanjem i izbornim programom. Međutim, nakon što su se izbori završili, naš medija monitoring koji smo nastavili da sprovodimo pokazuje da nakon 21. juna taj raspon, odnosno da prostor koji vladajuća većina zauzima se u suštini vraća na stanje koje je bilo pre nego što su izbori raspisani, a medijski prostor za opoziciju, opozicione aktere, drugačije razmišljenje i tako dalje pada drastično. Hvala, Tamara, na ovom razgovoru. Hvala vama.